Poštovani gledalci, Srpska televizija Toronto želi vam prijatan dan. Situacija na severu Kosova i Metohije se iskomplikovala sa potpisivanjem sporazuma o prelazima sa vlastima u Prištini. Iz Brisla nema ohrabrujućih vesti i po svemu sudeći kandidatura će biti uslovljena sa novim ustupcima koje treba Srbija da uradi. Barikade ispred administrativnog prelaza Jarinje na putu Leposavić-Raška i Jagnjenci uklonjene su 5. decembra. Nažalost, šargarepa je Srbiji ponovo pomerena. I pored našeg kritičnog stava prema političkom rukovodstvu Srbije, STVT smatra da upoređujući ostale kandidate države koje su nastale iz ex-Jugoslavije, da Srbija zaslužuje status kandidata, što i ne garantuje skoro primanje celokupnog zapadnog Balkana u EU, kako je definisano sa Lisabonskim sporazumom. Od ostalih priloga vidjet ćete prezentaciju zvučnih knjiga koje su izdate od strane Službenog glasnika. Izvedena su i 2 dela savremene kompozitorke srpskog porekla Ane Sokolović u Carner Hallu Kraljevskog konzervatorijuma u Telus centru u Torontu. Na prigodan način Mi magazin je u Isabel Bader teatru dodelio nagrade uspešnim stvaraocima u srpskoj zajednici za 2011. godinu. Uz nekoliko informacija i malo praznične muzike, čuli ste sadržaj današnje 292. STVT emisije Palavision. Za STVT Blagoje Ristić, producent TV programa. Ekonomska kriza koja je uzdrmala Evropsku uniju gura na stranu ostala pitanja, tako da status kandidature Srbije biće najverovatnije zamrznut do proleća. Sagledavajući da do obećavane bezalternativne Evrope i kandidature neće se lako doći, predsjednik Republike Boris Tadić je dao sledeću izjavu 5. decembra 2011. godine. Da li bih više voleo ovoga trenutka da rešim problem na Kosovu i Metohiji i da dobijemo početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, čime bismo taj proces učinili nepovratnim, ili bih više voleo da pobedim na sledećim izborima, više bih voleo prvo. Zato što bih završio svoj posao i ostvario nešto konkretno za ljude u ovoj zemlji. Nije svrha politike pobeda, makar kakva na izborima, svrha politike je ostaviti dobre posledice iza sebe. Pobeda na izborima samo služi da te posledice ostavimo iza sebe. I zato ću i u buduće donositi nepopularne odluke. I time svaki put potvrđivati da me mnogo više zanima kakve su posledice mog posla, a mnogo manje kakav ću imati izborni rezultat ili politički rejting. U oktobru mesecu u Kanadi je predstavljena zvučna edicija značajnih srpskih književnika u izdanju Službenog glasnika iz Srbije. U Torontu najpre promocija održana u Generalnom konzulatu, ali naša kamera je zabeležila susret publike sa predstavnicima Službenog glasnika u knjižari Srbika. Šef službe za odnose sa javnošću, Gordana Milosavljević-Stojanović, obrazložila je ideju stvaranja danas veoma značajne edicije, koja posebno nalazi interesa kod naših ljudi u dijaspori, jer za svakoga se nađe poneko interesantno štivo ili delo koje će obogatiti znanje svog maternjeg jezika. Početak zvučnog projekta započeto je sa objavljivanjem knjige Arčibalda Rajsa Čujte Srbi. Zatim su se pojavili izabrani tekstovi Ive Andrića, Moje uspomene Živojina Mišića, Blago cara Radovana Jovana Dučića, antologija epske narodne poezije, izbor iz dečje poezije Jovana Jovanovića Zmaja, antologije rodoljubive i lirske poezije. Na CD diskovima, uz pomoć naših poznatih glumaca Svetlane Bojković, Petra Kralja,
Rade Đurićin, Miše Janketića, Predraga Ejdusa, Voja Brajevića, Branimira Brstine, kao i mnogih drugih glumaca, predstavljena su epohalna dela srpske književnosti sa pravilnim izgovorom i akcentom, što predstavlja prelep spoj književnika i glasa. Glumac Branimir Brstina čitao je stihove Jovana Jovanovića Zmaja i čitao odlomke iz Dučićevog blaga Cara Radovana, kao i izbrane tekstove Ive Andrića. Nataša Marković je govorila o sledećim projektima zvučne knjige. U pripremi su izabrani tekstovi Isidore Sekulić i Miloša Crnjanskog, Vreme smrti Dobrice Ćosića, zatim Molitve na jezeru Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Pogledajte intervju koji smo uradili sa Gordanom Milosavljević-Stojanović. Vašem izboru ukratko molim. Službeni glasnik danas je jedan od najvećih izdavača ne samo u Srbiji, već i u regionu i objavljuje preko 300 novih naslova godišnje. U tom izboru 300 novih naslova kao jedna od najznačajnijih edicija izdvojila se edicija zvučnih knjiga. Reč je o najozbiljnijoj ovakvoj ediciji u srpskom izdavaštvu i prvo kolo zvučnih knjiga brojeće 12 naslova, do sada je objavljeno 8 knjiga. Trudeći se da očuvamo ono najznačajnije i najbolje u srpskoj literaturi, pritom ne podležući strogo komercijalnim zahtevima, već birajući knjige koje pre svega svako treba da ima u svojoj fonoteci, opredelili smo se za 12 izuzetnih naslova, mogu tako slobodno da kažem. Zvučna knjiga započela je Arčibaldom Rajsom i čuvenom knjigom Čujte Srbi, koja opominje sve nas na ono što treba da činimo i ono što treba da ispravimo. A izgleda da se to nije promenilo u posljednjih 100 godina. Dakle, vrlo je korisno i zato smo počeli ovu ediciju jednim velikim prijateljem srpskog naroda koji je objektivno, ali sa strane, pogledao upravo nas i rekao nam da smo jedan dobar i plemenit narod, ali da neke stvari moramo ispraviti. Tu se nalazi i gotovo Plutarhova ispovest Vojvode Živojina Mišića. Reč je o njegovim memoarima pod nazivom Moje uspomene. Dakle, to je još jedno vraćanje u prošlost kroz jednu gotovo zaboravljenu knjigu jednog velikog srpskog junaka. Pored te dve značajne, možemo uslovno reći, istorijske knjige, izbor je pao i na Jovana Dučića, ali ne samo Jovana Dučića pesnika, već Jovana Dučića proznog pisca. Zvučna knjiga predstavlja i najprodavaniju svakako knjigu među knjigama pisanim srpskim jezikom. Reč je o knjizi Jovana Dučića Blago cara Radovana. Ivo Andrić svakako je neizbežan u svakom izboru kada je reč o srpskoj književnosti, pa se tako našao i u zvučnoj knjizi. To je izbor iz proze Iva Andrića. Pored toga imamo i 4 knjige pesama, dakle za najmlađe to su pesme Jovana Jovanovića Zmaja, jednog od najznačajnijih, ne samo srpskih, već čini mi se svetskih pesnika za decu, koji je po rečima Duška Radovića izmislio zapravo decu pišući stihove o njima i stavio ih je u prvi plan. Pored toga tu je izbor iz epske narodne poezije, nešto što svakako jesu temelji srpske kulture, srpske savremene kulture i nešto što je u 19. veku predstavilo srpsku književnost Evropi. Pre svega Gete je bio oduševljen, da se podsjetimo, epskom poezijom i tako je ona utrla temelj svim onim piscima koji su kasnije došli iz Srbije. Tu je izbor rodoljubive i lirske poezije koju je napravila profesorka Mirjana Stefanović i koji zapravo čini jednu elipsu povezujući ne samo epiku sa savremenom poezijom, već profesorka Mirjana Stefanović u svom izboru seže mnogo dalje, od srednjeg veka pa preko prosvetiteljstva, naravno epske poezije pa do savremenih pisaca i savremenih pesnika. Neki od njih i sami govore poeziju u ovom izboru, a to su Ljubomir Simović i Matija Bećković. No važno je za zvučne knjige reći i to da ne samo da je izbor najboljih pisaca, već
ta dela najboljih pisaca govore najbolji srpski glumci danas. Dakle, teško je nabrojati na desetine poznatih srpskih glumaca, govore i stihove i prozu i to je posebno važno. 3 stvari su važne u ovoj zvučnoj knjizi. Dakle, izbor samih knjiga i tema, to izbor glumaca koji su zapravo prezenteri tih značajnih literarnih dela i sa druge strane sam izbor koji se nalazi na CD-ovima, taj sklop dobrih tekstova u odličnoj interpretaciji zapravo najbolje čuva srpski jezik. I zato je zvučna knjiga značajna ne samo za ljude u dijaspori, kao što ste na početku rekli, već za sve nas. Jer svima nama je domovina u jeziku. I ako ne čuvamo svoj jezik, ne čuvamo ni svoju domovinu. Jer rodoljublje nije ni neka vrsta politike, nije ni religija. Rodoljublje jeste nešto što nas vezuje za naše korene i što nas čini ljudskim bićem, a svako ljudsko biće jeste socijalno biće, a jezik je najčvršća veza među nama. I bili mi u Torontu, u Kanadi, bili u Njujorku ili Čikagu ili bili u centru Beograda, jednostavno je jezik taj koji čini naše osjećanja, koji vezuje naše misli, koji nas povezuje sa tradicijom, a slušajući upravo najlepši srpski jezik koji govore najpoznatiji srpski glumci, mi čuvamo tu svoju tradiciju i istoriju od srednjevekovnih pesnika preko epske poezije, Živojina Mišića, Arčibalda Rajsa, Ive Andrića, Jovana Dučića, pa sve do nekih novih pesnika kao što su Ljubomir Simović, kao što su Matija Bećković ili Vasko Popa koji se nalaze u izboru lirske i rodoljubive poezije sa još desetinama drugih pesnika. 29. i 30. novembra u Carnegie Hallu Kraljevskog konzervatorijuma u Taylor Centru u Torontu izvedena su 2 dela savremene kompozitorke srpskog porekla Ane Sokolović. Srpski tango i 9 poslovica ili uzrečica. Pogledajte ekskluzivni intervju sa Anom Sokolović i delimično izvođenje njenog dela 9 poslovica. Bonsoir. Bonsoir. Ana Sokolović nam dolazi iz Montreala, zato smo je i pozdravili, da kažemo, na francuskom. Međutim, želimo da vam kažemo da je danas imala intervju na CBC-u na francuskom. Upravo posle našeg intervjua ide direktno ponovo na CBC, ali na engleskom. Sutra u Generalnom konzulatu Toronto biće proglašena kao jedna od najuspešnijih osoba u toku ove godine. Ana Sokolović, na srpskom, da. Ana Sokolović, znači, nije samo, kako da kažem, priznati kompozitor, nego postala i zvezda ovde u Kanadi. Hvala vam mnogo za ovo, Zvezda. Potvrda svemu tome je upravo, evo, ovaj časopis, ali svakako stoji veliki rad Ane Sokolović i priznanja koje je dobila u Kanadi. Samo da spomenemo, da kažemo, ovogodišnje tvoje uspehe ili dela, počnimo sa Svadbom koju su 6 kanadskih operskih pevačica izvele na srpskom jeziku, što je bio prvi presedan, da kažemo, u Kanadi, ne samo zbog srpskog jezika, nego i uopšte da se izvodi na stranom jeziku od strane kanadskih pevačica. Mi smo radili intervju pre koncerta, pre opere, a evo da te upitamo, da vas upitamo koje je upravo tvoje mišljenje ili koliko si zadovoljna sa operom Svadba koja je bila izvedena? Prezadovoljna sam tom neobičnom operom po mnogim elementima. Opera je imala zaista veliki uspeh, sala je bila puna svake večeri i evo sada kompanija radi punom parom da se ta opera izvede u drugim gradovima u Kanadi, u drugim gradovima u Evropi i možda i u Srbiji. To je lepa vest, da radite i na tome da konačno srpska publika vidi isto u Srbiji Anu Sokolović. Sinoć je izvođeno jedno tvoje delo, večeras izvodi Proverbs. Da li nam možeš ukratko reći o čemu se radi? Da, sinoć je izvedena kompozicija koja ima ime
Serbian tango. Ne znam da li znate da postoji srpski tango, ali eto, ja sam napisala jedan. Jedna kratka kompozicija. Da, jedna kratka kompozicija ovde izvedena u Carnegie Hallu. Večeras Esprit Orchestra svira, izvodi kompoziciju koju su mi naručili pre 12 godina. Sada evo izvode već drugi put, ali između toga je bilo drugih izvođene, tako da mi je vrlo drago da ponovo budem sa istim orkestrom i istim šefom, Alex Pokom. Znači, kompozicija Nine Proverbs, koja je inspirisana istoimenom slikom koja se nalazi u permanentnoj kolekciji u Art Gallery of Ontario ovde u Torontu. Predivna je slika i pozivam sve da je vide. Evo, možete i Chagalla da vidite koji trenutno je u Art Galeriji Toronto, veoma popularna izložba. Na čemu Ana radi, da kažemo, sledeće godine? Da, evo, cele ove godine imam veliku čast da mi je Društvo za savremenu muziku Kvebeka posvetilo celu godinu omažom. Dakle, biće preko 80 koncerata u Montrealu i van Montreala, po celoj Kanadi, posvećeno mojoj muzici i to je naravno velika čast za mene. Znači, vrlo sam zaposlena, evo i ovaj koncert večeras i sinoć su deo tog omaža i završavam jedan gudački kvartet koji je inspirisan Komedijom dell'arte, koji je jedno celovečernje delo sa jednim plesačem. Znači, gudački kvartet i plesač jedno celo večer. U svakom slučaju želimo vam nadalje uspeh i bit će nam drago da vas još nekada vidimo u našoj srpskoj zajednici. Hvala, jako mi je drago što ste uvek tu kad sam ja. Svečano proglašenje najuspešnijih ličnosti srpske zajednice koji su obeležili 2011. godinu započelo je sa prigodnim koktelom u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu 1. decembra, kada je predstavljena i biografija dijaspore. Pokrovitelj manifestacije Biografija dijaspore 2011.
ljudi i događaji koji su obeležili 2011. godinu bio je generalni konzulat Republike Srbije iz Toronta. Generalni konzul Vladimir Pavlov uputio je par reči prisutnima. Dan posle mog dolaska ovde u Toronto i prvi događaj kome sam prisustvovao u onom malom pozorištu, to je bila biografija dijaspore, jedna od onih redovnih okupljanja u organizaciji Mi magazina i gospodina Neše Stanković i njegovih saradnika. I tamo je došlo nekih 80-90 ljudi i Neša me na prepad ovako uhvatio, tako reći s aviona, da nešto kao kažem, da ostavim utisak na sve te inženjere, umetnike, operske pevače, što ja znam sigurno da nisam uradio to večer, ali ono što se nadam, to je da ovih proteklih 5 meseci koliko sam ja ovde i koliko sam mojim saradnici sam izašao među vas, i ovaj broj večeras i oni brojevi od pre nekoliko večeri kad su ovde bile razna pozorišta, kulturnička društva i koja su gostovali Srbije, mi govori da smo na dobrom putu. Prvo želim se zahvalim ekipi oko Mi magazina i glavnog i odgovornog krivca za sve te stvari koje su se dešavale, da nam približi sudbine, ne samo profesionalne uspehe, nego i sudbine nekih ljudi koji su ipak naše ime proneli na jedan izuzetno pozitivan način ovde u Kanadi. Direktor Mi magazina, Nenad Stanković, obrazložio je koncepciju biografija dijaspore 2001. Prvi koji su dobili priznanje su najbliži saradnici Mi magazina, Ksenija Jovšić i Nebojša Đekić. Rano uveče 2. decembra u Izabel Badar teatru otvoren je 11. festival novog srpskog filma sa projekcijom, kako je rekao direktor festivala Nenad Stanković, najboljim filmom u poslednjih 10 godina Tilva Roš, režisera Nikole Ležajića. U sledećim danima usledilo je prikazivanje još 5 filmova. Ako zrno ne umre, režiju i scenario potpisuje Siniša Dragin. Zatim, Cinema Komunisto u režiji Mila Turalajića, The Box režirao je Andreja Stojaković, Kako su me ukrali Nemci, reditelj je Miloš Miša Radivojević i film Zajedno režiju je potpisao Mladen Matičević. U drugom delu programa nastavilo se sa dodelom priznanja zaslužnim pojedincima i događajima koji su obeležili ovu godinu pod naslovom Biografija dijaspore 2011. Program su vodili Ksenija Jovšić i Nebojša Đekić, dok je direktor Nenad Stanković uručivao priznanja. Dodeljene su nagrade sledećim pojedincima: Ani Sokolović, Dušanu Petričiću, Vanji Vasić, Aleksandru Gusevu, Milici Radišić, Viktoru Mitiću, Jasmini Vučurović, Vojinu Vasoviću, Ani Živić i Ireni Mladenović. Nakon projekcije filma u kulturno-zabavnom delu programa najpre je nastupila operska diva mezzo-sopran Martina Govednik. Hor Stefan Srbin u pratnji orkestra Boemi izveo je nekoliko numera iz svog bogatog repertoara.
Na kraju zabavnog dela programa nastupila je muzička senzacija grupa Jabu, koju su izveli pesmu Nole Nole. Poštovani gledalci, približavamo se kraju današnje 293. STVT emisije Parallel Vision, koja se emituje na Rogersovom kanalu u Kanadi. Molimo sponzore da svojim skromnim donacijama pomognu da se srpski TV program emituje u sledećoj 2012. godini. U novoj sezoni došlo je do promjene emitovanja naših repriza. U Torontu STVT program biće repriziran četvrtkom u 17:30 časova, dok u Pil Eri reprize programa idu utorkom u 8 ujutru i 14:30 popodne. Do našeg sledećeg druženja želim vam prijatne, vesele i bogougodne dane. Oni koji slave srpske slave, neka su im večno radosne. Hvala vam na pažnji. Za STVT Blagoje Aristić, direktor i producent TV programa.